Ассалому алейкум, دوستانی عزیز. خوش اومدید به کانال ما. دوستانی عزیز ما انا چخیلی میدونید در شرکت اتمی کور به حد نقض رفته است. انا ماش مورد چی گفتیم دخترا کنی گوکنی اول ما 50,000 اولیک میگرفتیم دایم و با 70 شد با 100 شد هاز نگاه کنید چه اولیکی ما چند قدر شده که در روی اکران بینه 138,000 روبل در یک ماه با سومونی 16,000 سومونی. این یگان کاغذه که دروغ نیست. این لیچنی کابینت ما در شرکت اتمی. خوبی شرکت اتمی چیه که لیچنی کابینت مجبور نمیکنه که بار بخر و تنها میگه که پول بگی برای زندگی رصد کن. انا دخترکو کسانی که میخوای قطعی ما همراه شوی مرحمت رقمو در روی اکران اینچنین واتساپ گروپ را میمونم میتونه سیلکا که بدروی سراز گروپ کاری دا وارد میشوی. دخترکو پشیمون نمیشوی. بهترین کارای چخیلی گفتم در یک ماه یک بار پول نه 6 بار پول میگیرین. 4 بار برای استپ محکم کردن، 2 بار برای مسترسپو. برای همین دخترکو هر یک شما را انتظار مرحمت با کمانده ما. دخترکوی عزیز در فونی همین ریمونت میخوام درباره خانه بگم. خانه گفتین که خانه را چخیل خریدین که خریدین. دوستا خانه من نیست 84 بار گفتم ولی که شما حالی هم پرسیده استید. آجی ریمونت تمام شد باش ما در سورپریز نشون میتونم خانه که و خانه دارم خودش سورپریز کرده است ریمونت فهمیدین. انا دوستای عزیز خانه را ما چخیل گوبر کردیم. دیوالا را نقب نه باید از اون دیوالا را سفید کردیم. دوستای عزیز خانه را ما چخیل انتخاب کردیم. ما هم که خانه گفتیم ما دوام شده بیرون نقل ما در بیرون راه خود کردیم اوز بیزی بیاید واسه دوام شده اینجا نقل کنم اوز در اینجا پس ترک. دوستای عزیز خلاصه ما وای سال ما در وقت دادم که خیلی ما خانه بیو ما میخریم خیلی پریدل 60-70,000 وای دلار. دخترها گفتن که خانه خیلی کی برای خودت خریدستی در جایی که خود در معقوله و همه جوش خیلی مقصد اریانتیر روف که جای نزدیکش مکتب همه چی ده تیپ برای خودت خریدستی هم خیلی خونه موده بخره گفتن که خود در معقول باشه ده شتا بدیل تو باشه значит بدیل ما هم هست. خلاصم همون وقت منیجه قدیمه بود تا بیستون ما چند جا خانه کوی رفتیم. ای لاوی دوشنبینکو را دیدیم بهترین جاها من در لاوی دوشنبینکا معقول بود. بعد 46 لاوی دوشنبینکا ای طرفی کوچه کالونی اونجا را دیدیم خیلی نبود جای نقص. بعد ژلاتین نموده اتاژهای بلند در کار نبود و پیش خانه خودمونه که بفشی کنایت زرفشان رفتیم خانه ها تا 90,000 بدن پارکوفکا نداشتن. اما در وزنش تو خیلی بدیل خودم زدن چی باید پارکوفکا داشته باشه که من ماشین ممونم. خلاصه پارکوفکا گفت 5,000 دلار. ما گفتم وا خانه اینقدر پارکوفکا اینقدر چنی پولی ماشین خیلی گفتم نه خیلی واریانتو. ای سامانتجه یک گله خانه دیدم در مهرگونه که محکولم نشیده در جای شونه. خلاصه دوستا بعدا ما ای سامانتجی انمی خیتای بزرگ دیدم یک آدم سروشنه خانهش میفروخته 90 کوادرات بود یا که 80 چند کوادرات بود اگه 100 نبود. ما گفتم خیلی میریم میبینیم بسیار خانه را ما قطعی منیجه دبدیم و وقت گفتم یه جای امراه بیو بینیم. بعدا همی خانه را ما قطعی چای منیجه رفته بودیم ده پاپوچی بودیم ای خانه چند رفتیم دیدیم این خانه نبود یک اتاج بالا بود. ما رفتیم خیلی دیدیم پلانیروفکا تو دستوده و سه خانه بود ما دیدیم. خیلی ما گفتم آدمی خانه خرده که اینم خیلی جا مکتبش اینجا میدونه چه یک گارادوک بری نایده مکتبش تا درون شد سادیکش تا درون شد اسمش گیپرمارکتی کلانترین تاجیکستان میشود. دخترها کلانترین گیپرمارکت типа цумои российские ко ам хали цум ако гумне цум خلاصه ашан 4-5 маротиба типа калонтар и пешаш да меша планировкаша узма надорум ози агар бошам мепартом мебине. خلاصه дидем 5 этаж ё 6 этаж буд хай махкул мошид гуфтем ва ёда ки خانه خراده که اینم خیلی جا اینم خیلی چی مکتب نزدیک صدیق نزدیک دور نمیره بهترین واریانت خیلی مخفوض باشه اینم خیلی گفتیم خیلی ایدئو رو همش گفتیم و یا یه مقرب فکر کردن و بعدا مثال نماینده خودشون روی کردن نماینده که پول میتیه رفت پول مولا داد خانه را گرفتن کلید پلیتش موده دادن دیگه خونه را گرفتن. وقتی اومدن خرید کنی ما چی رفتم دیمی در جای همون
нуқтаи фурӯши хонаҳо ҳама таги домод аст тайку даёдум аз тақаҷабам выбор карданда нархҳоро бупурсиданда баъд вақте ки ино хонаро харидан ай дигая 2 этаж поён харидан 4 этажда 4 хонагара калитора мода додан 1 сол духтаро хонадоро маблағи ремонт ҷамъ кардан ва ина мисол у сол моҳи июл харидем ина мисол моҳи июл ремонта сар кардем ва вақти ремонт гуфтан ки ина калид ина маблағ мақсад ба дили худтон ремонт кунед хел кунед ки хонада худтон зиндагӣ мекунед лекин мо мақсад боварӣ дорем барои шуморо ремонт кардан на ваш вкус короче бигирен ремонт кунем гуфтан мода кӯмак кунен дар ҳами интихоби усто вообще ҳамин дар ремонт гуфтем майлиш ҳатман мекунем ана ҳозир хона ремонтш тамом шавад дӯстои азиз соҳибуш биёя ба наваселияда мебинем ки хонаи кияй ана дӯстон нашёте ки хонаи моа дилтон пир ки хонаи мо нестай ма ҳавлинум беҳад калонай дӯстои азиз ма дар иҷа чандта хона сохтаниём насиб пулои атомира гирем ана баъд хона месозем ма вообще идеям хонасозида дига хелай барои вай сохтани хонаҳои дили ма ягала пул дар кораи трезуҳои ай замин то ҳамун девор бояд дошта бошану хонаҳо рӯшан бошанд ай тарафи офтоби биромадагӣ бошанд хуса ягала мечтоҳоя ва ҳама пулро гирем дӯстои аҷоя месозем баъд мебинем ба ман мегӯм хонаҳои мо сохтаистем так что израста хонаҳои мо нест дӯстони азиз ма ана як видео ёфтум ай чи ай дом теҷе ёфтум ки шумо бинед ки дар куҷоя и хона бисёр вақт мепурсед ки куҷода и хона куҷодай мо сари раҳ шданестем доми устарак штем неки ҳами планировка ҳами чиай ана миҷая вақте ки мо хона харда будем фурӯши хонаҳо ҳами поёни хона омада выбор карда будем и одам кадоме буда 1 сол пеш срочно мефурӯхта нархаш беҳад арзон ҳозир дидем гуфтем вай қа арзон мефурӯхта бо 1 этаж баъзан одамода 1 этаж маъқул нестай баъзан одамода маъқул хулоса ин видеои дом теҷира тамошо кунед просто барои абзори хона и фурӯшда нестай уже 1 сол азиз худи хонаи фурӯшӣ се хонага бо масоҳати 124 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка худи бино аз 10 ошона иборат мебошад ва нархи хона ҳамагӣ $49600 ки сари ҳар 1 метри квадратӣ $400 мехалтад дӯстони азиз нархи хона боз савдо мешавад срочно фурӯхта мешавад проекти хона бениҳоят хуб аст ҳозир ҳамашро нишон медиҳем дӯстони гиромӣ дар ин ҷо якум ҳуҷра кухни ҳамом ҳоҷатхона дуюм ва сеюм ҳуҷраи истихоматӣ ва дӯстони гиромӣ аҳамият диҳен ҳама трубаҳои отопления гузарондагӣ ина трубаш бинос баъди споридани дом отопление мешавад марҳамат аз якум ҳуҷра сар мекунем чӣ хеле ки мебинен якум ҳуҷра боз балкон ҳам дорад хона бо ғишти пухта сохта шудааст дар ин ҷо балкон трубои отопление ва ин ҷо ҷои кондитсионер дар назди бино дӯстони азиз боз сохмони мактаб ва садик рафтааст ҷош ҷои хубай хитои бозор наздикии аэропорт ин ҷо кухни хона дар якум ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст худи бино аз 10 ошона иборат мебошад ва ин ҷо дӯстони гиромӣ ҳамом ва ҳоҷатхона хона коробкая яъне беремонд ин ҷо дуюм ҳуҷраи истихоматӣ чӣ хеле ки мебинед ҳама ҳуҷраҳош калон калон мебошанд проектчан бениҳоят хуб як холи калон дораду 4 ҳуҷраи дигар калон калон мебошанд ки яке аз онҳо кухни мебошад тамошобинони гиромӣ дар дуюм ҳуҷраи истихоматӣ дар дарунаш боз алоҳида ҳоҷатхона бо ҳамом аст яъне хона дута ҳоҷатхона бо ҳамом яъне дута санузел дорад дӯстони гиромӣ дар ҳафтум ошона қарор дорем ина сохмони мактаб ин ҷо бошад сохмони садик ва дар ин ҷо боз як сохмони дигар дар ин тараф дӯстони гиромӣ территорияи аэропорта чӣ хеле ки мебинед ҷош ҷои хуб аст дар назди бино мактаб садик маркази савдо ин ҷо ҷои алоҳида метавонед
дуюм санузел кунен ё ин ки склад кунен мисли ягон гардироб. ва инҷо сеюм яъне охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. бино ду талиф дорад ва сохтмони бино ҳам қариб ки ба итмом расидагиай. ина дӯстони азиз, проекти хона бениҳоят махқул шуд. инаҳа як холи калон ва ҳар як ҳуҷра треза дорад дӯстони азиз. ин ҳам бениҳоят чизи хуб аст. квадратураш ҳам калон 124 метри квадратӣ ва сари ҳар як метри квадратӣ дӯстони азиз ҳамагӣ $400. фикр мекунам нархи хуб аст. $49600 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp имо доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, боз хотиррасо мекунем ки соҳиби ҳамин хона боз дигар вариантҳоям доранд, дигар хонаҳоям ҳастак. марҳамат метавонед муроҷиат карда пурсон шавед. иншоаллоҳ корту набуд мекунам. ва ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама 927 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барои кор. худо нигаҳбон.